Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi kuwa 26 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2023. Iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Ni umwanya w'amakuru. Amakuru yacu agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ntabwo uri umukono uri igisambo gusa. Aya ni amagambo Perezida Paul Kagame yakoresheje abwira Gatabazi. Turaza kukubwira ko kandi umugaba mukuru w'ingabo za Mozambique yashimiye ingabo z'u Rwanda zikomeje kurwanya iterabwoba. Aya makuru turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaroni, uruganda rukora akawunga keza, akawunga gasaye neza, akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe, dore ko kamaze no guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Ushaka kukarangura rero gutanga komande ushobora kubahamagara kuri nimero 078865151468, kimwe n'uko ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo ni mu murenge wa Kisaro. Ikaze ku buryo burambuye amakuru yacu tugiye guhera ku magambo Perezida Paul Kagame yatangaje kuri Gatabazi, aho yagize ati ntabwo uri umukono ahubwo uri igisambo. Perezida Paul Kagame ku wa gatanu yatangaje bimwe mu byagiye bikurikira umuhango wo kwimika umutware w'abakono wabereye mu Kinigi muri Nyakanga uyu mwaka. Umukuru w'igihugu ubwo yaganiraga n'abavuga rikumvikana bo mu ntara z'amajyaruguru n'uburengerazuba nibwo bwa mbere yari yumvikanye avuga kuri uriya muhango. Yavuze ko amakuru y'uwo yabanje kuyabwirwa n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Layitona General Mubaraka Muganga wamuhamagaye amumenyesha ko hari abasirikare bo ku rwego rwa Colonel yari yafunze nyuma yo kujya kwimika umutware w'abakono. Perezida Kagame icyo gihe ngo yabwiye General Mubaraka ati wagize neza kuba wafunze abo basirikare. Perezida Kagame yavuze ko nyuma yaje kongera guhamagara umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda amubaza niba hari icyo yari yakoze no ku basivile bari bitabiriye uriya muhango. Undi amusobanurira ko abasivili batari mu nshingano ze. Perezida Kagame ngo yaramusubije ati okay, ibyo ndabigufasha, noneho bindekere njye ndabashinzwe bose. Umukuru w'igihugu yavuze ko yahise ahamagara muri za ministère asaba ko bamukurikiranira akamenya mu by'ukuri ibyari byabaye. Aribwo batangiye kumuvira imuzi abantu batandukanye bari bagiye mu Kinigi, barimo n'abari baturutse i Kigali. Mu bo bamubwiye harimo Gatabazi Jean Marie Vianney wigeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na guverineri w'intara y'amajyaruguru. Amugarukaho yagize ati mu bagiye kwimika bamwe bavuye i Kigali, bavuye muri kapitale, nta nubwo ari aba hano, abandi ni abacuruzi, abandi ni ndetse rwose ubona ko barimo ba Gatabazi wahoze ari guverineri. Perezida Kagame ngo yabajije niba Gatabazi nawe asanzwe ari umukono. Ibyatumye ahita amuhamagara kuri telefone amusaba ibisobanuro. N'amaseka menshi yagize ati ubwo nawe naramuhamagaye ndamubaza ni Gatabazi ubiki, ajyaho sinzi ibintu yasobanuye, ndamubwira ati wapi, ntabwo uri umukono uri igisambo gusa, ni ugomba kuba utazi n'icyo uri cyo wowe. Perezida Kagame kandi ngo byabaye ngombwa ko ahamagaza abo yari yabwiwe bose ko bagiye kwimika umutware w'abakono, arabicaza asanga benshi ari abo muri RPF Inkotanyi. Yavuze ko mu bisobanuro yabatse Gatabazi nabo bari kumwe nta n'umwe wagize icyo avuga usibye kujyaho bakavuga ubusa. Nyuma y'uko uyu muhango wo kwimika abakono ubaye, bamwe mu bitabiriye uyu muhango barimo n'uwari watowe bagaragaye basaba imbabazi. Gusa nyine gusaba imbabazi ngo ntabwo bikuraho icyo uba warakoze. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Mozambique, aho umugaba mukuru w'ingabo za Mozambique yashimiye ingabo z'u Rwanda zikomeje kurwanya iterabwoba. Admiral Joaquim Mangalrez, umugaba mukuru w'ingabo za Mozambique, yasuye inzego z'umutekano z'u Rwanda ku cyicaro gikuru cyazo giherereye mu mujyi wa Mocimboa mu ntara ya Cabo Delgado. Ashima uruhare rwazo mu kurwanya iterabwoba no kugarura umutekano muri icyo gihugu. Ni uruzinduko yakoze ku wa gatanu tariki ya 25 Kanama 2023, akaba yari aherekejwe n'abayobozi batandukanye mu gisirikare cya Mozambique barimo Major General Messias Andre Niposo,
umugenzuzi mukuru mu ngabo za Mozambique, na Major General Tiago Alberto Nambere, Brigadier General Ricardo Makuvere ukuriye urwego rw'ubutasi, ndetse na Brigadier General Chongo Victor ukuriye ibikorwa bya gisirikare muri Cabo Delgado n'abandi basirikare bakuru. Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda yatangaje ko intego nyamukuru y'uru ruzinduko kwari ukwakira itsinda rishya ry'inzego z'umutekano z'u Rwanda ziheruka koherezwa muri Mozambique mu bikorwa byo gukomeza kubumbatira umutekano mu ntara ya Cabo Delgado, ndetse no kuganira ku bikorwa bihuriweho n'impande zombi kugeza ubu. Uyu mugabo yakiriwe n'umuhuzabikorwa w'inzego z'umutekano z'u Rwanda Major General Alex Kagame, amusobanurira byimbitse ibikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda mu bice zishinzwe gucungira umutekano, by'umwihariko umujyi wa Cabo Delgado. Ku ruhande rw'inzego z'umutekano z'u Rwanda hari abandi bayobozi barimo ukuriye ibikorwa by'urugamba by'ingabo z'u Rwanda, uhagarariye polisi y'u Rwanda muri Mozambique, ndetse n'umuhuzabikorwa w'urwego rw'ubutasi n'abandi bayobozi. Uyu mugabo Joaquim Mangalese yashimye ibikorwa byiza byakozwe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda ku bufatanye n'izindi ngabo mu kurwanya iterabwoba ryari ryarazahaje amajyaruguru ya Mozambique, by'umwihariko i Cabo Delgado. Kuwa 31 Nyakanga 2023 nibwo abasirikare n'abapolisi ibihumbi 2,000 bahagurutse i Kigali bayobowe na Major General Alex Kagame, bagiye gusimbura bagenzi babo barenga ibihumbi 2,000 bari bamaze igihe mu ntara ya Cabo Delgado. U Rwanda rwohereje bwa mbere abasirikare mu ntara ya Cabo Delgado kuwa 9 Nyakanga 2021 mu butumwa bwo gufatanya n'ingabo za leta y'icyo gihugu mu kurwanya ibikorwa by'iterabwoba. Amakuru yacu kimwe n'andi yose tuba tutakubwiye ni amakuru tuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaroni, uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza, akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe, dore ko kamaze no guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kurangura gutanga komande, ushobora guhamagara kuri nimero 0788 65 14 68 cyangwa ukabasanga mu karere ka Rulindo ni mu murenge wa Kisaro. Nje nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Ushobora gukora subscribe tukajya tubana umunsi ku munsi. Ndagushimiye.